Habari tena nyinyi wote, jina langu ni Rehema kama nilivyowaambia mbele. Na nimerudi hapa tena kuwapatia ujumbe kuhusu COVID-19 na vile tunaweza kupimwa na umaana wa kujipimisha. Okay, unaweza kujiuliza kwa nini nipimiwe ama ni wakati gani napaswa kupimwa. Wakati unapaswa kupimwa ni wakati unajisikia kama una homa kali, una kikohozi, umekosa apeti, yani haupendi kukula. Hiyo yote ni njia inayoonyesha kwamba unaweza kuwa umepata magonjwa hayo. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kujipimisha ikiwa umejihisi hivyo. Na kitu kingine ambayo inaweza acha unajipimisha hata kama hausikii mambo yote yale ni wakati unajua kwamba umewasiliana na mtu ambaye amejipimisha na akikutwa kama ana ile ugonjwa. Wakati huo ni vizuri pia kwenda kujipimisha uone kama uko mzima. Na unaweza kujiuliza kama unaweza kupimiwa wapi ikiwa unataka kujipimisha. Fasi ambapo unaweza kwenda kujipimishia, unaweza kwenda kwa ofisi ya mganga ama unaweza enda kwa pharmacy yoyote kujipimisha ama unaweza kukuja hapa kwa health department wanakupima. Lakini mbele ya kwenda kujipimisha fasi yoyote ile, unaweza kupigia insurance yako ama bima ya afya yako kuona kama wataweza kulipia wakati utakapojipimisha. Lakini kwa kuongelea yote, tukumbuke kwamba health department wanapima bure na ni kuita tu ile namba ambayo niliwaambia 865-215-5555. Ukiwapigia na unawaambia shida yako wanaweza kupima bure bila malipo yoyote. Na ni ya maana sana kukumbuka kwamba tusiende kwenye emergency kwenda kupimiwa COVID kwa sababu itakuwa ni bei ghali sana. So tusiende kule, unapaswa enda kule tu kwa emergency wakati inahitajika. Kuna njia za kuweza kupimiwa. Ni njia mbili. Na hizo njia zote wanatumikisha kitu kama hiki ambacho tunatumikisha kusukula masikio. Lakini hayo inakuwa ni mrefu sana kama hii. So wanaiweka kwenye kinywa pande mbili zote au kama hawafanya hivyo wanaiweka kwenye mapua. So wakifanya hivyo wanamaliza wanatia vitu ambavyo wametoa hapa na hii wanaiweka alafu watakupatia majibu sahihi. Na unapopimiwa ni vizuri kukaa nyumbani mpaka watakapokupatia barua inayokuambia ikiwa unayo ama haunayo. Lakini unapopimiwa ni vizuri kukaa nyumbani na hauwezi kutoka nyumbani kama umemaliza kupimiwa. Na tukumbuke hii si ya mtu mmoja, ni ya sisi sote. Tunapaswa kuunganisha mkono sisi sote kuhakikisha kwamba tumegombanisha magonjwa hii ya COVID-19. Na ikiwa na swali yoyote unaweza kupigia health department kwa namba 865-215-5555.